Goeiedag, Aboetie. Sê hallo vir die kinders. Doe my lang bana. Vandag praat ons oor die kombuis. Is julle reg? Ja! Wat is die woord vir mes in Setswana? Tipa. Dis reg, tipa. En wat is die woord vir vurk in Setswana? Dis reg, foroko. En wat is die woord vir bord in Setswana? Baie mooi, polete. En die woord vir lepel in Setswana? Leswana. Dis reg, leiswana. En wat is glas in Setswana? Dis reg, galase. En pot in Setswana? Pizza. Baie mooi, pizza. Pizza. So. Ons het tipa, Tipa. foroko, polete, leiswana, Leswana. galase en pizza. Pizza. En nou kan julle hierdie woorde gebruik om sinne te vorm. Totsiens, Aboetie. Sal ons inkleed.